Hapedeng ke Jingshah ke Bashat Thngan jong chairman ke GTF uba Bansiewdor nonglang ke belayat mentala prasngi empat uladon hapedeng ke met ke batulot bah kumta na kalyang ke tenat tourism hakajan mit khan rio tarik yayong lengba u joint secretary kelapha ra ke jingtho sha u chairman ke GTF ban weng no ya ke Jingshah sha Thngan Henry na kalyang kinong yalam ke foundation haba puli ya ke shithi bala wan rat na ke Sorkar kam syam lapen hun satia yaki Namar ke juba bala pha ke tenat tourism ke dei keju ke bala juba bala dep ban ai da menteri rangba hakisngi bala dep bat keju ke juba ke bakiyo henen kasngi kumta na kalyang u chairman ularai ban yai beteng ya ke Jingshah sha Thngan namar ke Sorkar kam syam ai ke juba ke ba ke GTF kala dawa Khubor sibuknya ini chairman pada pedang kecing telot jong kamet iyo wan pedang yang ada kesiti but ingin scam pada kecing aibor kecing ublehi bidang ma mansong adu banika kentaru jadi kumba betai chairman cuma Brintek Foundation dan pulih yang ada kesiti bengiyo pedang ayo pedang yang ada kesiti na Joint Secretary to the Government of Meghalaya, Tourism Department, Shai Chairman, Chuma Green Tech Foundation, Kapang Kalong Kumne. Matter related with tourism project at Lompongdeng Island. Sir, with reference to your organization's petition dated 27 March 2026, submitted to the government, this is to clarify that no construction will be allowed at Lompongdeng Island within Umyam Lake as part of the development of hotel being undertaken by the department in PPP mode. It is requested that the ongoing hunger strike may be withdrawn. This has the approval of the competent authority. Ni Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department. Mentakasi ke khan rio trek u yayong arajar arpun rio. Te habiyade bagani ampun bhai bang ya uno my peace chairman bin pun sngau pa ya karai ka jongi na kalyang ka Green Tech Foundation. Ki long kami ki long kapa ki biat ki long yalam jong ki kon hon sangkrang ki biat ki jongi bola kersan tengi ini ki rurung ba na kelang masih kuat apa namanya pi ba ke Sorkar kumba ke jubab do chief minister nadu kasngi ke meningkong ujubab yang ia kene kaju bat menin kajing akran ro kajo kiong bait ba kanum don kata kajing tai permanent kanum don kata kajing tai temporary kanum don kano kajing pendon kam yu lumpung dan te haba phim don kam te aingi kajing tho ba phim aishu ya katu ka company pen phai biang si sangi upai ba kai kadai ne kom dai ni akhi borosik tangi ong bayu lumpung deng wat ai ya gitu ki company nadu kasngi keman kong chief minister bar government ki ong ba ngila ai tang bangin nom pendon kami ye pinget ya gini ki mentu ndro posnam ki ai tang si posnam ngila klat la saya kene ki issue bat kin sistem kon klam yo tu lumpung deng tedat kumong yong nginom lekai ni kamat prasngi ma syong hang ni dalai lai nginom mi na kane ka jaka kat ka ba phim pat ai ka jing tho ka ba phin scrap ya kalai phun ri wakar na ka agreement syau umyam private limited pen phai biang ya kane ka jaka
syangi upat ba nong syong shnong ngin long tribe yang sa sisen. Dainum daino kipat ba. Pihon na pimhon ya kata kajing dawa jungi. Lada pihon ngin petang biang. Namar kani ka jubab ka bagi ayang ne kadai ka ju nadu ka to ka singi ka ba uchir nosta bula ya ula jubab. Ngin hon am menin ru I director I khot ya ginong yang lam jungi kaju teman tas ngiru kaju dengan try kan lagi jubab kan hon yang ni. Now district administration, I request you please send this message to government. Our demand is clear. Scrap the 36 acre that you have handed over to the corporates. We will go back home peacefully, right here, right now. Thank you.